Ibizo lesibongo? Mina nginguSandi, abaningi bangibiza bethi Sandi. Ngu-Eunicce Moyo. Mama Malinga asitshela mbijana ngobaba uMalinga osishileyo ukuthi lithini? Lapha sithiyo inkalakatha ukuthi umuntu onjengaye obegogekile abantu abaningi bamthatha njengesilimo. Abantu abagogekileyo nguye owasifundisayo ukuthi abasozilima, balimele kuphela, engqondweni baphelele. uMalinga wenze into eziningi ezimangalisayo. Ngiyathemba wonke umuntu koBulawayo lapho uyakwazi ukuthi uMalinga was the first disabled mayor. Waphinda futhi waba the first disabled senator. You can imagine ukuthi ama-achievements anjani. Ebekhokhela lumuntu, ekhokhela lapha, aphinda akhokhele la ngaphandle kwelizwe. Ekhokhela wonke umuntu, both able and none. Umuntu lo wayelento yakhe wayethi nxa ekubona athi kuwe, are you alive? Ngiyamkhumbule sithi nxa engibona sonke ithi sisi wami, are you alive? Ethi yena lokho ngithola ukuthi ngaphandle kwempilo akulanto ongayenza. The man is a legend as far as I am concerned. Ngoba ufe ekuqedile konke kwemhlabeni akulanto ayitshile. Hayi siyabonga ukuthi thina abanye we managed to brush shoulders laye, saphila naye, sasebenza naye. Mina ngingu-Minister of State. He was one of my best advisors. Engitshela izinto ezingehlulayo. Uzothi kuyafanana lekhansili lo. Okuqakathekileyo ukuthi uphatha njani abantu. Wayelesiphatho ethandwa ngumuntu. Ngiyabonga.